Dobar dan, dragi moji. Evo to se događa kad profači pokušavaju nešto snimiti odnosno prčkaju po svom laptopu i onda odjedanput se dogodi da izbrišu sami svoj video. Razlog je što ponavljam video je poziv na besplatno online predavanje koje sam planirala 30.3. neovisno o ovoj mojoj prehladi koja je, falim te Bože, u zalasku i eto, to je tako, kad radite s malcima onda to skupo izgleda tako. Dakle, pozivam vas da 30.3. to je subota u 7 sati navečer lijepo pripremite sve svoje sokiće, čajiće, keksiće i ostale stvari. Pripremite pitanje koje vas zanimaju, a je predavanje vezano uz moj rad u Joyful Life centru. Svi koji prate moj video znaju da sam vlasnica Joyful Life centra, da sam edukator, da sam motivator, da sam teacher, odnosno učiteljica za početak. Ono što me motiviralo je jedan grafit koji je nekako moja zvijezda vodilja, a taj grafit glasi: došao sam da ostavim trag. Pa eto tako, ja pretpostavljam da sam i ja na ovaj svijet došla da ostavim nekakav trag, trag u radu sa malcima. Hvala svim malcima koji su prošli kroz moje ruke, dakle svih 9 generacija, vjerojatno sam i njima ostavila nekakav trag u njihovom životu. Pa eto tako, vjerujem da ću možda ostaviti nekakav trag i u vašim životima. Dakle, pozivam vas još jednom, pripremite svoja pitanja, lijepo se smjestite, otvorite moj YouTube kanal, sa strane ćete vidjeti chat polje i možemo se onda tih sat vremena družiti, pa kome se svidi, vidimo se u centru. Dakle, ideja moja je da krenemo putevima sretnijeg i uspješnijeg roditeljstva. Do subote, dok se ne vidimo ovako online, ostavljam vam ovaj predivni dio dana. Želim vam da vas zaobiđu ove sve prehladice i ostale stvari koje su strefile mene. Uživajte dok ne počne padati ona lijepa kišica, onda se uvucite pod dekicu, uzmite knjigu, čitajte i uživajte. Do tada, voli vas vaša Branka.